Bueno, estáse preparando Miguel, pero na parte esquerda temos problemas. Neste caso, no banquiño do Barbadas, o colexado de encontro, o señor Miguel Veiga, vai a sacar tarxetas aos técnicos e auxiliares do equipo Ourense. Aí o temos, pedindo explicacións. A Jorge Regal, roja directa por parte do colexado Miguel Veiga. Tiña que abandonar o banquillo, aunque iba a quedar contento porque o seu equipo ia a facer cun punto no Carballo. Un campo difícil, dos máis difícil, dicen os equipos que achéganse esta tempada aquí o campo Porriñas. Preparado Miguel. Seguro que estaría pensando por onde iba a lanzar o xogador Ourense. Minuto 89, falta un minuto para terminar o partido. Era Felipe o que non iba a fallar e acabaron 3-3 definitivo. Lanza e gol pola dereita. Vamos a repetir de novo ese penalti. Era un empate definitivo de 3-3. Aí está. Felipe iba a amarrar ben ese punto, non iba a fallar. 3-3 resultado final. Gran encontro de fútbol no Carballo. Estamos xa para rematar esta reportaxe dentro do campo do Carballo. Lles falou Nel Fernández. Imágenes da Preferente Sur.